فرهاد 1974 دا هات دینی 4 که من هنه او ایددویانه مازن مکریمه ایددویان فرهاد دلوین و سرهاد فرهاد بدی سیات دنیایی دوی مکتب خان مکتب اول و حتی لیسه کمیزون بو سال اول نکت انورسیته یکو ازی بشم درس خانه کج بونم که اجی کی باش بگیرم او سال مویشاند استانبول لیسان دوی وقتی دا özgür gündem Kadırgay'da bu düşürdü hata idi hev nas kerim hava sekjira çi bu ku illa az qastayda txabtın çendeki bir xabiti xastxanayda avgaf heji hene kesenin avgaf gülten qışanaklı bu Yaşar Kaya bu Ferda Çetin bu اجی جاران شم داتن لورم زمستانی داتن استانبول از گلک چما روزنامه اوگاف اینجا پشتی کو کت امتحان üniversite لور نسکنی bu iletişime bilisi vati kujur zori bilisi bu muhabiri özgür gündemi bilisi des bu muhabir tikir eji dep il başkanı bu سروکی دپی بوم بازاری بدنیسی شد دپ ما آوای کر اینجا جبو که ام سیاسی بوم دقات دولتی بالا دولتی زیده سرمکشا بود سرمجی فرهادجی طبعا بالات پاریز بوم تا روزی که از ofisi خدا بوم یکی اصنافی که من تلفن وکر گولا گوادینی پلیس درباز بوم فرهاد بوان را بود هر حدا برنا قراقولی خبرت جیبی از رابم چوم قراقولی منیری لوی رو نشتین نوبتچی جلوی بو مپرسی گوتن موینه دیه اول سری دا بسار گوتن موینه دیه من اصرار کرم گو مرفشم رهانا تلفن وکر گو برنوی بین برنبیه یکی جوی هدا گو ها تفری چو گو ایش اکی وی ها بو ها تفری احمال پیان چو سا گو ازوریم چوم اوفیسی دیسان قص قدر اکی فرهاد زوری هات گو لو تلکوبی نویشانده بود که چیوی به انشاءات لوی استانجی من خواسته بود مجوان را نشانده بود گولا میتوه دکانی میچوی هلده آبیتی تخصی دما از او زوریم چارشیده داری قراقوله که در باز بون گو پولیسان مزوران برنه داری قراقوله گوت این شیته لیگو وقتی اچوم دوی حبرانشتی بود چای وقت خوران گو هر بایی که وسطشتی برادایش من پرسیدم سی کلمه چه کیلو کی چه نه فلان و وش مرا گفتم ایشی تا گفت نه روی نگم گفت ایشی مه گفت گوشته کردم انوسا دی پیشتی گو اجوی قطعم گو حتی ایشی میگم گو والله اوان مخصوصا مبوان مرفان در ناس کردن لورا مرف گو غریب بود من از نکر سویل بود چون مالی مجدای کوی پرسی میگو که فرهاد گولا گوادیناتی وری نانخواری چوی همیشه تونه مقوله درمه که وها چی بیه چه مسئله امکت نپی موی ندید 28 تموزی شخص در مالی و رواندم برن و 8 تباغی پاشنا جنازه ویدانمه ده روز وندابو پشتیوی امیدی من شکست اوگاه که من ساکر وی رواندن امیدی من شکست لورا اوگاه هی özgür gündem muhabiri de bernadır avan muhabiri özgür gündemi. Düğü arayı da bacana ve menhat. Hamci ortak emine İsmet. Had bu ola gavadini bu legerane.
بو ملت گرا کتابی متندی گو یکی جرا تلفن جیشان دیه گو تیه بویرک چی بیه olay چی بیه وره رپورتاج ام دیگم تر تو نبیجه بیجه ام biçim ترم çatışma çi biye birindar hene ne biçim röportaj bikim taram tu bidi qasdey birbirine suari tahsik kirna di vakti kuma avan بیست مساکر مزانی کو مطلقه اف روانده لورا وان روجان لهر هیلی کردستانی دیاربکری مردینی سرتی بیتلیسی وانی هرف در رواندن او دو کشتانجی Gava bunda bu melida emçün emniyeti o medilekçede tansu çiller, Doğan Güreş, Mehmet Ağar, ev hemi katili Van Zarukan'ın, ev hemi katili faili meçhul cinayethanın. Telefoncu rahat ma hazır kirku evin. Çam telefon halda gutu falan kesi mi gu bu korita Ferhat destemede. Bu tabi nailek bu eski bejim hiç o hama devam dike. Bu şartıma hemen şartıma kutu. Ben pek bini şu an korita bardım. Teslimiten şu an pek neyim korita kuşam. İnsanı kuzarı ki bir ravandın pır tişteki zor. Bu yek geleke tüy parti pis yani DP kavi ki lav hayvic ve helde. Edi duyan milyar ki para tu beni bileyim be. Sisi anji seha Fransız turist desti peki dana gerek tu amdi barda. Parti girtim parti halk vadike halk da gire az ne karım bigirim. Licbuna hayatı koru xwa az parti istifade karım bikim. Bu malum ki xwaji Hamid difroşum karım اي بريجي بالماوى لبالي او سي كاسي كو جرتينا دا سي بيكي دا اس سروكي بيكينين ما برسياري بيكينين او يعني منينا قواتي مدانين اسني كارم اوانجي بينا يعني بارتي جرتنا او هرد من قبول نكر لي من مو از استفاد كم خويا اذكرم il başkantı استفاد كم ومو از مال ملك خواجه دفروشم مليار پرج دماوى من اول دکان قبول کردی اوی بنی بالکن دنیا مدگو عجبا جنازه و آنی نلور اتشوما بالکونه کی دنی من سر ری دنیا ریا مدگو گرو جنازه و آنی نسرویری از بشاور راد بوما از چوما در و مدگو کا بلکی هما بردن وان در و به کریم به بامن از چوما نافجی گوی من دریبو مدگو دنهانن حال دریب خبی هم چبکین چنکین گوتن اما اجده غلالی دینم parti binasıydı mağara bu azgaravi ciddi. Rujeki araya raçıyor disanca telefon vekir pajni şartı xab gut. İşte bu vaha disan aynı tişt falan vakti gelip beji li doğudan gele getir devlet irana beji. Eviji privataniya. Cara paşi ku bu tüpere gerek bini el azizi تبيني فلان أدرسي تبرع بديما أنجي كوريتا تسليميتك. جا وقتي كو أميت بندير ما جو برع ما هي تبرع قد بدانا كأي برع أمدانتا تدبيوي أموان هلدنا أم دوريتا هلدنا أبلوقية أم تدبير دقرن وقتي كو أو كي كو بيعي برع بستيني أموان دقرن. أمرابون وقتي كو دركتنا سري قولا برعتنا. یعنی مزانی که وان تهدید کردن اونجا پاراگاویتیه. خطیب دیجله لیلا زنه تلفن وکرنج İçişleri Bakanı'yla. İçişleri Bakanı'yla o gala Erzurum. Avcı xanada var parayı. Mece esnafı bilirsin bu akrabayı mechabun tabii. Nabri saate ki de milyarek para peyda kiren esnaf. Amindan. Ola mıxısta torbayı bu araba hazırken. Bütün tüp arabayı xavara amca araba emniyeti. مواز با عربه خانه از عربه خاتینم ولا پلیسی واسوار از ذری على سوار و بیها پلیسی گله جمع امنیت کده تنگاسی تلفن وکرد İçişleri Bakanı گفت tamam چه بیجه استاد کن باج نه وانجی استاد قبول کرد ام درکتن چون بری داری ما بری ما پلاقوی عربه جی گرد و الازغی ما ابی bildirmişi devleti جی کرد herhalde niyeti van ebu kubrayı da ma imhab kirana. Fakat tedbiri ku mahelde bu nekari. O polisi bir mera emniyet amirici gerektirsen. Usat tırsan çekiyor.
ام چون الازغی ما تسلیمی وان کرد وان لاقان ما بابا وها فلان جیده قوان جیلرده من گو ما تعقیب کردم لفرصت ندیمه اما ام شکایت وان کن جل دیاربکر گوتن چله الازغی تدبیر هلدان گوتن امش نویجی ام چون نویجی آپارتمان دایرسی یکی بو والا بو کس تلت نبوشوا بنیوی دا جناره کیوی با ملدری داد چنین درکت من گو اب دایره هانی کیه تیدا گو ولد بو حب جوان تیدا بود گو بریه ده روزم والا کرنه چونه من گو کی بون گو مخابری özgür gündemi bun her du mukhabiri özgür gündemi bun و حوالی فرهاد bun اوانجی بزانین اوی دا bun قصد وانجی او کو مبکشاندناوی لوی ما امها بکرانه و دی بگوتانه اوان بخواب خواهف کشت هوالی وی لوی دیتنه لوی هوالی کی لوی نظام ناوی نهای بیرامن دگو سه چهار حب ام حمیل وی گرتی بون دنگی و هاتیه وی آنینه بقارلی فره و گریدانه او گاو گازی که یک گوتی از فرهاد تپمه از اجوی مدمو حبیریمه من آنینه لور دیمن بکوژن او قاز دنگی وی ساکرنه اینجا پیشتی که ام هاتن او شب نشتیم که مشنا اوتیلا لی بالاخره وقتی امهیم بون که او گا فرهاد جنازه یوش خواهتی الاسخ دزانیان که فرهاد شهید بیه جمعه ند گوتنم که ام بیچونه اوتیلن بلکه مساعد کرا نشتیم که در که من در با جبونو که ام سعنه کرد لولا وقتی که ام چند زفری نبیلیسی تکرار تلفن وکرین گوتن که ما جنازه ویدیه لحظار گلو ماسیگران گرتیه ماسیوانی کدشنش خورا ماسی دیگرن گوتن جنازه ویدیتنه خبردانه قراقولی ما چوی جنازه هلده آنیه اوتوبسی و چی بیه وره جنازه خواب هیچ خبری جنازه وی نهات بو ام لاجلا گروی دا رونشتی بون من دی که فرهاد فوتوغرافی توی همین القانده بو دوری خانیه مل دیواران خسته بو حوالی توی از وصال رونشتی بو مدی فوتوغرافی دیواری هات خواری جا حوالی کی وصال قیزلی بو مگو کوی حوالی قیز مگو جی بو القین دیسا اوی دیسا القان دیسا هات خواری من گو فوتوغرافی ها برادای نهاتی اخواری بس از فوتوغرافی بگیرم من فوتوغرافی گرفت من خسته پاخلا خو از هاتم مالی کو بابیو سر تلفنی دایه من گو چی بیه مدی وصل بغمگین تلفنی قوی کرد گفتن والا فرهاد شهید کرده اینجا پشتیوی از بخواه ایدی نظر معلازقی نهشتم که از بچه مال باتمه رابون دایکاوی چو شرکت از özdemir ço biraz da talat ço avukat talat tepe o gelek es ço galiba ko ez ço min cenaze kure xwe ez ço me heta elazıği min jibab yora got tuney مگو belki خودی مگو belki دراوه مد دیسا دبنه لوی مد خاپینن مد دبنه لوی تونی از دچم از ربم مدو عربه مگرت ام چون شرکت ابوز لمر اوزی تطوان ilçe başkanı bu evizi katil kirin pişti Ferhat pişti Çarmıhan em rabun çon evi havalan çon hinduru hatın em çona savcılığı gotin dosya lüye az gava çon melüye mel dosya az hiç vasa hidi az diçim ba savcı lingemin nagirek az biçim lüye dosyayı benirim men leneri dosya vekiliye daniye baxı got kavara ev دو حب فوتوغرافی کشتی لبرن تو نبیجی که کره من گاوا کچونه جنازه وی آنینه دو حب فوتوغرافی وی دانه کشاندنه اصلا مری کشاندنه دانینه ناو دوسیایی وی گو اوا کره ته من چند کلی نیری مگو بله اوا کره من هم گو حتی چون که kimsesizler mezarlığında وی دفنجی کرده جنازه savcılık izin standı, için cenaze derhistın o anim. İca defin kirini Ferhat zi, hama tüysi hep taxta da bu neduri tüy. Yani olsan zav zede kür nekir. Bunu zayın belki hem de çender tıkantine. O me cenaze xani, em hat ne bilisi.
tabii همین ریا ما گرتن ام دیار بکری و هاتن ام هات نحتا سیران تبع ملت همه هات بونه پیشیامه و جماعه گفتن هر نم صبت هنا جنازه ام هاتن پلیسان همه در و دور ما گرتن که می کنترلی فلان بیوانه مگو هون قاتل ذکره من نابینن هون ناچن لی ناپرسن هون لکملی که مت پرسن ام لورن ام خواه نها شیرین که میکی ما بیلیه ام چنه چنینن و ما آنی جنازه ما آنی گفتن شه هواری هلدن مگو ام هواری هل نادن جنازه کردستانه ملت کرده تبیره یا هذا شهید کتیه او ده هلینن ده هواری توی همی هلینن ملت ما کردستان ده بین هلینن گفتن ایله ایشه دیگه دفن بکن مگو از دفن نک شبیه تاریه او ملت داره امیسن سر مزارلاره مگو هندی سوی قصد کلمه بکن از güven nak. اینجا پشتی که ما جنازه آنی ما جنازه شش تکرار کرمان من هی ملا حکمتوان اوان رابون جنازه فرهاد تکرار ششتن ما تکرار کفن کر او شبیه ما صبیه محل دا جنازه ما برچو ما برچو ناو منظران دوری ما هات نگرتن لیسان به تانکی خواه به توپی خواه به هر تشتی خواه ریان همی گرتن تاطوان گرتن نورشین گرتن دیاربکر گرتن همی ریان هات گرتن لما لیسان زی 15,000 معرف هبو لیسان جنازه فرهاد دا اینجا کمه جنازه و آنی محلانی ما بره منزل قادریان منزل ما ناوی منزل قادری مزارلغیه ما بره قادری مزارلغی ملوی دفن کر سالکی دو پیراچو جمارتسی آنه‌لری گفتن دایی که شمیان از رابم مقول از دی تبلیغی دایی که شمیان ببینم گفتن بقیه که زارو که تو فعالی مچول جنایتی دا چونه گره که ام لور oturma eylemi çekin. Türkiye'yi kat و قد dava بناب 20 سال tamam bu İsal meyil misani da yazıcı merahat Elazığ savcısı dibeyce ketiye murur zaman aşimi dava ket ما احتراز کر احتراز ما هترات کره جو گاهی وقتانها از پی دعوا کاری خواهم و از دعوا چی بی دولتی هانیمه بی سیستمی هانیمه و دعوا چی محمد آقا رو دیسا تانسو چیله رو دوغان گرش رو ایدی کی میری یکی مایه نزانم اوانزی وقتی که فرهاد هاتا قتل کرن او İçişleri Bakanı Mehmet Moğoltay bu. Tabii koalisyon hükümeti bu. CHP o doğru yol. Başbakan Tansu Çiller bu. Emniyet Müdürü birisi Orhan bu. Bu Suudi Minhaj Birkiriye. Jandarma Genel Komutanı Ali Nizamçı bu. Tuay Komutanı Tatvani. Nabi Tu General Korkmaz Tamal bu. Çıtış düğü çeyit bilgiyi berpursiyar bu bir talimatı ve emri yaftıştatına girer. Çend hem imam minberi de kuştu. Şefik Kaplan imam bu. Aliye kiruyu kurkir yek heşt uyu bir dar ve alkandı. Ne var roji? Çuna ne ve hizam imam ki roji khutbe minberi de kuştun. Cenaze-i dön nevi halkı hemişan nemali. وی تنی هشتن وی کشتن دان نوی وقتی در کن جماعت چی مزگفتی کو کشتیه و جنازه ویلویه یعنی اوقا اما هم کارم بیشتر کارتش اشکره جید کرده بین کشتن زی یک هدف کی ما هیه ام جوالات خو جدوز خو دبی برنادن حتی کرد و کردستان آوا نبه بلا ام بین شو ام تینه کشتن شو ام تینه کشتن و ام تینه امها کرن مگوتی بو که ev devlet katile ev devlet caniye zarime evi devleti kuştiye ince min dana mahkemeyi servi devlet der hakkımda doz vekir düz yanda mahkeme var bu yek ağır cezayı da yeki devlet güvenlik mahkemesiydi devlet güvenlik mahkemesi min beraat kir bu devi eşi de divi acıyı da guti her veki koruyuhate kuştan davra falan ve mazerete ki dit de beraati da li ağır ceza min ceza kir
salekî ceza dana. Sebep jî ev bu devletin manevi şahsiyetini tazhif ve tahkir etmekten 1 yıl cezaya çarptırıldı. 1 salekî ceza danama. Devlet bir es hukuk devletiyim. Ji tamamı hayatı insanın ve vatandaşın da berpirsiyare. Ev devlet min gotiye kurê min ve kuştiye hûn berpirsiyare. Min gotiye ve kuştiye diye dibe suç mera min ceza dikim. Li ev kurê min kuştine ez navê wan didim yekek. Mesela min navê tu General Korkmaz Dama mı da? Min navê binbaşî Cem Ersever da jîtem komutanî. Min navê Mahmud Yıldırım Yeşil mi da? Ew polîsê ku ez dibêjim min navê Nurhan Şentürk da. Min navê ew Mustafa hebû. Ew jî yardımcı Cem Ersever bû. Min navê wî da. Min plaqayê ku kurê min têda revan dibûn 65 plaqalê taksiyekî me wî taksî numarasî bîre mi da. Yek hebekî ji wan îfadeyê wan jî helenedan. Derheqê wan da soruşturma venebû. Ceza şû qet nexwarin. Lê sirf ku min gotibû devlet kurê min daye kuştin min ceza kirin. Türkiye ev. Ez davayê kurê xwe bernadim. Ez piştî kurê xwe dime. Ez pêzî ez dayîkekim min nediva ku Ferhat bihata kuştin. Tu dayîk navê ku zarokê wî bêne kuştin, bêne revandin. Watî ku Ferhat şehîd bû bû gelek kesan bi rastî jî evî qelemê heldan. Gelek kesan jî ku zar û anîn navê zarê xwe jî dan Ferhat haniha dû heb malbata me zarê me navê wan Ferhat Tepe ye. Ew ga wextî me wî pirtûkî nivîsî Safiyedînê bir arzê min kurê birê min. Ew î rabû yaziyekî nivîsî yaziyê wî jî li vir e. Hûn dikarin bixwînin. Dibê Ferhat. Dibê te kuştin gotin em dengê te bibirin. Lê dengê te nayê birîn. Qelemê te li erdê namîne. Wek min bi sedan însan wî qelemê heldim. Ez jî dê heldim. û ez ê binivîsînim. Heta bê me cem te. Ez ê binivîsînim. Heta da wî binivîsînim. Bi rastî jî wisa kir. û 2 sal xebitî qestê da. 2 sal piştê Ferhat muxabirê Özgür Gündemî bû dîsan. Ew ga bû Özgür Polîtîkaya nehalet bidin. Li Batmanê muxabir bû wî girtin gotin îfadat te heye. Anne bilîsê 3 roj mal wê. Rojê sêyan xeber dane birê wî gotin da birê we miriye werin cenazeyê. Kuştin cenazeyê wî danene. Lê dîsan jî me paragav navîtiye. Em ser ehdê xwe yê berîne. Serê me bilind e. Em dîsan ew doz û dawayê me yê ku em dibêjin rast e. Ku şeref e, namûsê vî xelqê ye. Ême hemiyane ême ye. Em dîsan jî ji rê xwe yê rast naqetin.